Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Budući da ste dosta tražili ovu tier listu, a i da je prethodna prošla jako dobro, odlučila sam da vas danas počastim sa ovakvim videom. Svi znate kako ovo funkcioniše, u S tier idu najbolji, a u D tier najgori likovi, a B i C tieri rezervisani su za one likovi između. Naravno, ni ova lista neće biti 100% objektivna i tačna, jer ne vjerujem u takve pojmove, a jednostavno želim da zadržim dozu subjektivnosti dok ocjenjujem ove likove. Tako da, gdje će se neki od likova naći na ovoj listi, zavisi od toga koliko su se meni dopali. To ne znači da će baš svaki lik koji mi se dopao biti na dobroj poziciji, ali opet ne znači da ću biti nešto naročito stroga prema tim likovima. Kao što se da primijetiti, dodala sam još jedan tier u koji ću stavljati likovi iz posljednjeg Vladara vjetrova. Ovaj tier sam napravila iz dva razloga. Prvi jeste činjenica da mi jednostavno nismo vidjeli nešto puno od tih likova u Legendi o Korri, tako da nema nikakvog razloga da ja mijenjam ono što sam rekla u prethodnom videu. A drugi razlog jesu hardcore The Last Airbender fanovi koji bi me zapalili da ja njihovog omiljenog lika stavim u isti tier sa nekim likom iz Legende o Korri. Tako da hajde da izbjegnemo sav potencijalni hejt i počnemo sa ovom listom. I ovaj put počinjemo sa Avatarom Aangom. Ne bih nešto puno da se zadržavam na likove iz posljednjeg Vladara vjetrova, ali svejedno moram da kažem da mi je žao što nijesmo vidjeli više od Aanga u prvoj i drugoj sezoni. Mislim da bi bio dosta zanimljiv u ulozi savjetnika, ali eto, nije nam se dalo. Sljedeći lik jeste Amon. Iskreno, koliko god ja da volim ovog lika, dvomim se da li da ga stavim u A ili S tier. Sada, činjenica jeste da je on jako zanimljiv, cool, badass, ima nevjerovatnu moć, zanimljiv backstory i sama ta ideja jednakosti je vrlo zanimljiva. Ali Amon ima jednu ogromnu rupu kao lik, a to je njegova nedefinisanost. Mi blage veze nemamo zašto je on pokrenuo antivladarsku revoluciju, zašto je radio sve što je radio, nikakav odgovor nemamo. Znam da sam u svojoj analizi ovog lika rekla par stvari koje su mi tad imale smisla, ali opet ja ne mogu da stojim iza svega toga zato što nemam konkretne informacije o tome zašto je on to sve uradio. To je jedna ogromna rupa kod njega i mnogo mi je žao jer je precool negativac i da je možda bolje definisan, bio bi još bolji kao lik. Stavit ćemo ga u S jer mi je i dalje u top 5 najdržih likova iz Legende o Korri, ali ovaj problem svakako neću zanemariti i u nekom od narednih Avatar videa više ću se pozabaviti generalno problemima negativaca u Legendi o Korri. Sljedeći lik jeste Sami koji ćemo automatski da stavimo u B jer je ona doslovno to, sredina, prosjek, meh i ništa drugo. Jednostavno, s obzirom da je jedan od glavnih likova, ona nije ponudila ništa specijalno. Bila je cool, zanimljiva u nekim situacijama, više je bila zanimljiva ta njena porodična priča nego ona kao lik. Njen odnos sa njenim ocem je isto bio sasvim okej, ali ništa više od toga. Sam je okej lik kroz čitavu priču i to je to. Šta više, kroz sezone njena uloga je sve manja. I mnogo mi je žao jer mislim da je Sami mogla da bude puno drugačija, u smislu da je mogla da bude puno bolji lik. Ovako, ništa više od B tijera. Sljedeći lik je Bataar Jr. koga ćemo da stavimo u C tijer. Ovo je jedan od likova koje ja volim više nego što bih trebala. Stvar sa njim jeste ta da je on jednostavno kuvirin pas, potrčko i postojao je samo da bi napravio tog džinovskog robota koji je bio teški bullshit, ali ajde, znam kakve su probleme imali sa 4. sezonom pa ću im progledati kroz prste. U svakom slučaju, razlog zašto ja volim Bataara više nego što bih trebala jeste njegova osnova. On je čitavog života bio u sjenci svog oca, dok su njegova braća i sestra bili ličnosti za sebe, posebni na neki svoj način. On je bio isti kao njegov otac i vjerujem da je to glavni razlog zašto je on krenuo sa kuvirom da pomaže kraljevstvu zemlje. Naravno ima i drugih stvari, ali vjerujem da je
za njega kao lika puno bitnija činjenica da je on htio da pokaže svoj talenat, da pokaže koliko može i koliko umije i da on jednostavno nije kopija svog oca. Žao mi je što je to apsolutno neiskorišćeno i vjerujem da bi Batar bio puno bolji lik da su se kreatori više fokusirali na tome. Sljedeći lik jeste Bolin, karakter kojeg iz dana u dan sve manje i manje gotivim. Ja ću njega staviti u B, to je najmanji problem. Ali stvar sa Bolinom jeste opet ta apsolutna prosječnost. To je problem svih glavnih likova u Legendi o Korri izuzev Kore. Jednostavno, on je bio tu, on je trebao da bude smiješan, trebao da predstavlja ono što je Soka predstavljao u Posljednjem vladaru vjetrova. Iskreno nije mu baš uspjevalo, ali ajde. I to je to, imao je par cool scena, ali ništa više od toga. A i da se vratim na tu njegovu komediju, ona nije ništa specijalno, čak suprotno. Jako često umije da bude iritantna i apsolutno nepotrebna. Nervira me kako se ta njegova komedija gura u svaku moguću scenu u kojoj se on nalazi. Kao što sam rekla, on treba da bude ono što je Soka bio u Posljednjem vladaru vjetrova, što se meni iskreno ne sviđa, jer prvo, Bolin nije ispunio očekivanja kao taj smiješni i simpatični lik koji dobija sve djevojke jer je dobrica, već je on samo tu, smiješan je nekome, meni na primjer nije, i to je to. Dok je Soka bio lik sa nevjerovatnim karakternim razvojem, a i određenom ulogom u priči. I Sokina komedija je zaista bila odlična. A i ne sviđa mi se sama činjenica da su htjeli od njega i da naprave Sokinu kopiju, jer ne vidim potrebu za tim. Ako ste već napravili da Korra bude Aangova sušta suprotnost, ne vidim zašto bi neko od članova glavnog tima bio kopija nekog starog Avatar karaktera. U svakom slučaju, meni Bolin trenutno nije ništa specijalno kao lik i iz sezone u sezonu mi je sve više propadao. Sljedeći je Bumi, uz Kaju jedini comic relief lik kojeg ja mogu da svarim i zbog toga ćemo da ga stavimo u B tier. Ne da mogu da ga svarim, nego mi je čak jako simpatičan karakter i mnogo mi se sviđa. Svako njegovo pojavljivanje nekako me je usrećilo i vrlo je drag lik. Mimo toga, veoma je interesantna ta njegova priča. On je prvo dijete avatara Aanga, a nije mogao da vlada niti jednim elementom. Kao što smo čuli u 3. sezoni, on se nikada nije osjećao kao dio naroda vazduha i to je ono što joj je najviše i odredilo Bumijev karakter. Vjerovao je da je on razočaranje i upravo iz tog razloga odlučio je da radi ono što je Aang najviše volio, to jeste da štiti svijet od zla. Iako mi je bilo neizmjerno drago što je u 3. sezoni dobio vladanje, mislim da je to bilo nepotrebno jer je dio Bumijevog karaktera upravo to uvjerenje da je razočaranje. Mislim da bi bilo puno bolje da on prihvati neke činjenice nego da mu jednostavno daju vladanje vazduhom. Ali dobro, gotivim ovog lika, žao mi je što nije imao neki veći screen time ili neku veću ulogu, ali sasvim ok sporedni lik što se mene tiče. Eska i Desna, iskreno ne sjećam ih sa nešto pretjerano dobro jer je knjiga 2 Legende o Korri jedina sezona Avatara koju sam pogledala samo jednom. Ali u suštini stavit ćemo ih u C. Zašto? Zato što su mi mnogo smiješni likovi. Ja se njih sjećam najviše po toj komediji i po tom nekom vajbu koji su mi davali. Mnogo me ta njihova smorenost posjećala na Mei iz Posljednjeg vladara vjetrova koju nenormalno gotivim i to je vjerovatno razlog zašto i njih volim. Kao likovi su smiješni, sada nešto više od toga zaista nisu. Da li zaslužuju da se nađu u C? Nemam pojma, ali opet, s obzirom da znam koga želim da stavim u D tier, nisu mi za tu poziciju. Stižemo do prvog lika kojeg želim da stavim u D tier, a to je Kraljica zemlje. Apsolutno likuša koja je zaslužila sve što je se desilo. Scena u kojoj Zahir ubija, u kojoj joj samo izvlači vazduh iz pluća, bila je prvo preepik, a drugo vrlo zadovoljavajuća. Savršen reprezent očajnih svjetskih vođa od kojih najčešće i zavisimo. Porobila je vladare vazduhom koji su se našli u Ba Sing Seu, a i u drugim krajevima kraljevstva zemlje da bi od njih napravila elitnu vojsku.
Vidjeli smo kako su živjeli ljudi u Donjem prstenu Ba Sing Sea i vjerujem da je to najvećim dijelom njena zasluga i jednostavno ne vidim zašto bi ona ili bilo ko drugi iz monarhije Kraljevstva Zemlje bio na bilo kojoj poziciji većoj od D. Dok sam ja živa, oni se neće penjati na ovoj listi. Sljedeći lik jeste Gazan. Kao što mnogo volim bijeli, tako mnogo volim i crveni lotus. Zbog toga ćemo da stavimo Gazana u B. Mimo toga, meni se mnogo sviđa kao lik. Njegov personality mi je previše gotivan da bih ja njega doživljavala kao nekog zlog lika, kao negativca ili nešto tog tipa. Jednostavno previše je gotivan da biste ga gledali na taj način. Druga stvar jeste njegov odnos sa članovima Crvenog lotusa. Meni se lično najviše sviđa njegov odnos sa Ming Hua, ali njegov odnos sa Zahiro mi se isto uvijek jako sviđa. Ono što Crvenom lotusu definitivno fali jeste jedna posebna epizoda ili jedan poseban strip koji bi nam malo dočarao kakav su život oni imali, kako se sve to desilo, a i da vidimo malo više od njih kao ličnosti. Voljela bi da imamo nešto kao što smo imali u Poslednjem vladaru vjetrova, u 3. knjizi kada smo vidjeli malo više od Meja, Zule, Tajli i Zuko. A to treba i Crvenom lotosu, barem po mom mišljenju, i mislim da bi ih to onako upotpunilo kao likove. Generalno, čitav Crveni lotus mi je nenormalno gotivan i zaista mi se sviđaju kao negativci u Legendi o Korri. Sljedeći Hiroshi Sato. Ja nemam pojma šta da vam kažem za ovog lika. Niti ga gotivim, niti ga nešto posebno ne gotivim. Imao je ulogu u 1. sezoni i u 4. Pa ne možemo reći da je baš potpuno beskoristan. Imao je neku ulogu za Asami, bio je bitan za pobjedu nad Puvirom, ali opet ništa specijalno kao lik. Čak ispod toga, nema šanse da mogu da ga stavim u B tier, C ili D tier, razmišljam se. Vrlo mi je prazan karakter. Mislim, da, on je imao taj malo tužni backstory, žena mu je ubijena, ali opet to uvjerenje da su svi vladari zli zato što je jedan vladar ubio nekoga koga je on volio, mi je mnogo glupo. Mnogo mi je glupo to uvjerenje, moglo je to bolje da se uradi i zbog toga bi ga možda čak stavila u D. Hajde da ga tu stavimo pa ćemo vidjeti kako će ova lista dalje da se razvija. Sljedeći lik jeste Iki. Simpatična je, draga je, slatka je, pomalo i cool u određenim situacijama, nekako lik kojeg morate da volite, ali ništa više od toga. Jednostavno, koliko god da je simpatična, Iki nije imala neku ogromnu ulogu u priči, niti ima neke nevjerovatne osobine koje bi učinile vanserijskim karakterom, tako da C je sasvim dovoljno. General Airo, ovo će možda biti malo overrateovanje, ali moram da ga stavim u B tier. Zašto kažem overrateovanje? Zato što je lik imao zaista kriminalno mali screen time. Ja vjerujem da je ovaj lik trebao da bude možda i jedan od glavnih karaktera. Bio bi vrlo zanimljiv u toj ulozi, jer sve što smo vidjeli od njega bilo je sasvim zadovoljavajuće i jako zanimljivo. Plus, ako ste gledali Avatara na engleskom ikad, znate koliko je bila epic scena kad smo čuli Airov glas i kad smo čuli njegovo ime. Jednostavno, nevjerovatan osjećaj. Zbog toga jednostavno moram da ga stavim u B. Mnogo mi je drago što smo vidjeli i nešto od najboljeg strica, roditelja, šta god u animiranom svijetu i zaista je doprinio na neki svoj način Legendi o Korri. Sljedeći lik jeste Jinora. B tier, mislim da je to najrealnija pozicija za nju. Sada stvar kod Jinore jeste ta što od svih tih vladara vazduhom mimo Tenzina on ima najinteresantniji personality. Izgleda kao cute shy girl, ali u stvari može da bude jako borbena i ima neke karakteristike koje čine pravim likom, a ne nekim oblikom koji tu treba da stoji i predstavlja vladara vazduhom. Sviđa mi se što se osjeti nekada kao zaista prava ličnost.
Kod Jinora mi se isto sviđa njena uloga, u stvari ne da mi se sviđa, nego me poprilično iznenadila. Zaista nisam očekivala da će Jinora biti toliko bitna u knjizi 2, pomalo i u knjizi 3. Zaista iznenadila sam se, pozitivno moram reći. I to je razlog zbog kojeg i stavljam u B tier. Vrlo neočekivano, ali vrlo pozitivno iznenađenje. Mimo toga, sviđa mi se to što je u knjizi 3 ustala i borila se za sebe i pokazala Tenzinu da više nije malo dijete, već da zaslužuje svoje tetovaže majstora vladanja vazduhom, a i njena veza sa Kaijem jedna je od rijetkih veza u Legendi o Korri koja nije toksična, tako da zbog toga Jinora B tier. Sljedeći je Kai, meni mnogo simpatičan iz više razloga. Sada šta imamo kod Kaija? Pa prije svega taj neki njegov mali razvoj kao lika. Kada se pridružio Korri, Tenzinu i ostalima, on je bio mali lopov, buntovnik i lažov koji i nije bio pretjerano zainteresovan da nauči vladanje vazduhom i kulturu vazdušnih nomada. Ali kako je vrijeme prolazilo, on se kao lik malo mijenja i na kraju knjige 3 dobijamo karaktera koji je apsolutno spreman da pogine da bi zaštitio svoj narod. To mi se mnogo sviđa, bilo mi je neočekivano i Kai je sigurno jedan od boljih sporednih likova u Legendi o Korri. Mimo toga, njegova veza sa Jinorom, kao što sam već rekla, jedna od rijetkih netoksičnih veza, a ima simpatičan personality i njegov način vladanja vazduhom je jako cool. Sljedeći lik je Tara. Žao mi je što je ona od svih starih likova imala najmanji screen time. Glupo mi je i zaista je šteta. Sljedeći lik, kao što sam rekla, monarhija, kraljevstva zemlje, da se na mojoj listi popne neko bolje mjesto, nema trika. Wu je jedan od najgorih likova u kompletnom Avatar serijalu, možda čak i najgori u Legendi o Korri, nisam sigurna, ima neku solidnu konkurenciju, moram reći. Šta je stvar sa njim? Stvar je da je vrlo iritantan kao osoba, kao jedan lik, lako vas nervira, jednostavno ne vidim razlog da ga volite. Treba da bude zabavan, ali mu nešto ne ide. U svakom slučaju, poenta je da se njemu ljudi smiju jer je mutav. Ja mu se ne smijem, mene živcira. Mene živcira kako je tako razmažen, vrlo opušten, ali ne opušten u smislu chill lik, već na vrlo iritantan način. Ne znam kako da vam dočaram Wua, jednostavno je previše autističan lik da bih vam ga ja približila. Nema ni jednu osobinu koju možete da volite, da, to je najbolje objašnjenje. Ne postoji razlog da ga vi gotivite, ni kao lika, a ni kao vođu u Avataru. Jednostavno, uradio je ništa za svoje kraljevstvo, apsolutno ništa. Meni je logično da on kao nasljednik trona pokuša da pomogne svom narodu na neki način. Ne direktno možda, jer je uvijek postojala opasnost od atentata, ali mogao je bar Kuviri da pomogne dok je ona radila na kraljevstvu zemlje, ali ne. On je bio na sigurnom, sprdao se po gradu Republici, mako oduzimao život i šta, ja sad njega treba da volim. Nijedan razlog nemam da ga volim, nijedan razlog da ga stavim na bolju poziciju. Vrlo autističan lik, vrlo iritantan, očajan vođa i povrh svega toga, on na kraju ima pravo na tron i sada je on na čelu kraljevstva zemlje. Da li vam to ima smisla, da li je to pravedno? Apsolutno nije. Mnogo je iritantno i zaista mi je žao što se tako razvila priča u stripu Ruins of the Empire, ali šta ćemo? Sljedeći lik je Korra, volite je, nemojte da je volite, ali ona je jedan sjajan karakter koji definitivno zaslužuje da se nađe u S tieru. Šta ja toliko volim kod Korre, saznali ste u više videa, jer jako često pričam o tome koliko je ona meni interesantan lik. U suštini, prvenstveno mi se sviđa njen razvoj kroz sezone. U prvoj sezoni buntovnica, vrlo agresivna, ne poštuje autoritete. U 4. sezoni probleme pokušava da riješi razgovorom i na kraju spašava negativca te knjige. Tako da, meni je to dovoljan razlog da se ona nađe na visokoj poziciji, ali mimo svega toga, ona je bila vrlo interesantan lik kad se pojavila.
Sama činjenica da je ona bila zatvorena na južnom polu tolike godine i da je bez ikakvog iskustva uskočila u akciju i odlučila da pomaže ljudima, meni je sasvim dovoljno da ja nju gotivim. Cora mi je preinteresantan lik, sve kroz šta je prošla, tjera me da je volim i ne vidim zbog čega dobija toliki hejt. Namjeravam da napravim jedan poseban video za nju, jer mislim da to istinski zaslužuje. Da li zaista moram da objašnjavam zašto ću staviti ovog lika u S? Imate čitavu analizu, a mimo toga pričala sam više puta koliko je Kuvira za mene i nevjerovatan, a u isto vrijeme i protrećen lik. Ne želim previše da se ponavljam, ali umrla bih da ne kažem sledeće. Ja ne podržavam načine na koje Kuvira pokušavala da ujedini kraljevstvo zemlje i pomogne. Ali apsolutno poštujem njenu hrabrost, želju i volju da ustane i bori se za svoj narod. Sam taj koncept random kapetanica iz tamo nekog zaofua bori se da spasi jedno čitavo kraljevstvo jer raspali princ tog kraljevstva i jedna od najmoćnijih osoba u tom kraljevstvu ne žele da pomjere prst da urade nešto. Jednostavno, to je dovoljno da ja volim Kuviru i da je smatram dobrim karakterom. Naravno, njen uticaj na Corin finalni razvoj, sada Zahir jeste negativac koji je najviše uticao na Corin razvoj, ali taj završetak Corine priče dosta je zavisio od Kuvire. Cora je Kuviru doživljavala kao neku prošlu verziju sebe i sviđa mi se kako se na taj način dopunjuju. Zbog toga Kuvira je bila idealan negativac u 4. sezoni, tačnije bila je idealan finalni negativac i svoju ulogu tu odradila je dobro koliko je moglo da bude dobro u tom trenutku. Jer dosta problema je bilo pri rađenju čitave legende o Cori, posebno 4. sezone, ali i druge. O tome ću u nekom drugom videu, tako da ne želim sad previše da ulazim u to. Mimo toga, strip Ruins of the Empire Kuviru diže na neki skroz novi nivo kao lika, te zbog toga mislim da ona zaslužuje taj S tier. Sljedeća je Kaja, kao što sam rekla, pored Bumija, jedini comic relief lik kojeg ja mogu da podnesem. Tačnije, smiješna mi je i zanimljiva. Sviđa mi se njen personality, sad nije imala neki ogroman uticaj na priču, ali sviđa mi se njen odnos sa Tenzinom i Bumijem. Tačnije, interesantan mi je, nije sad da su imali neki idealan odnos kao porodica, ali opet interesantna mi je ta dinamika između Bumija i Kaje i Tenzina koji je uvijek bio bliži Sangom nego oni. To je ono što mi se najviše sviđa kod svih njih kao likova, tako da zbog toga Kaja u B tier. Sljedeća je Lin Beifong, za mene apsolutni A tier. Šta mi se sviđa kod Lin? Opet pričala sam dosta, ali evo da ponovim. Bedes je, cool je kad se bori. Odnos sa njenom porodicom vrlo je interesantan. Odnos sa Toph i odnos sa Sue nešto je što nju dosta podiže kao lika. U njenoj svađi sa Sue mislim da smo svi bili na Lininoj strani i da je to logično. Nekako čitavog života truditi se da poštuješ pravila i da tvoja majka bude ponosna na tebe i da na kraju tvoja sestra buntovnica koja je kriva za raspad porodice, dobije sve što ti nemaš, je vrlo tužan razvoj i to mi je mnogo tužno kod Lin kao lika. Naravno, sviđa mi se i završetak te porodične drame gdje se ona miri i sa Sue i sa Toph, a mimo toga mnogo mi se sviđa i onaj princip po kojem ona funkcioniše. Nije bitno ko si i šta si, praviš probleme u njenom gradu, snosit ćeš posljedice i vjerujem da je to jedan od najboljih načina razmišljanja. Praviš sranja, snosiš posljedice i to je to. Zbog toga Lin A tier. Sljedeći je Mako. Vjerujem da ovaj lik dobija puno više hejta nego što bi trebalo. Da, ja znam da je on malo ispao govno prema Cori, Asami i Bolinu.
zbog čitavog tog ljubavnog trougla u knjizi 1, pomalo i 2. Ali svejedno ću ga staviti u B tier jer volim likove da gledam iz više perspektiva. Ako mi gledamo Makoa samo iz te perspektive, on je apsolutni D tier od lika jer je baš ispao smeće. Ali ako mi gledamo malo i njegovu prošlost, pa se posvetimo i činjenici da je morao jako brzo da odraste da bi odgojio svog brata, jer jel te, svi znamo što se desilo, nekako Mako vam se malo podigne u očima. Mimo toga uvijek je bio tu za svoje prijatelje, nije izbjegavao nikada da ih zaštiti ili nešto tog tipa. A i u knjizi 4 malo je reći da je korektan karakter, tako da zbog toga mislim da zaslužuje da se nađe u ovom tijeru. Sljedeći je Milo. Jesam ja ikad pričala koliko ne volim ovog lika, ali baš ga ne volim. Vrlo mi je iritantan i napadan lik, njegova komedija mi nije smiješna, već vrlo iritantna i zbog toga ćemo ga staviti u C tier. Nije mi za D, nije mi kao ovi ođe karakteri, ali nije mi nešto bolji ni od ovih likova tu. Cool mi je kad se bori, ima neke dobre poteze, ali i njegova komedija koja je i osnova njegovog lika i suviše iritirajuća. Ne znam kako je ljudima smiješno to što se on ponaša kao mali retard. Mene to samo izluđuje. Također nema ni neku konkretnu osobinu koju bih ja trebala da volim, a i nerijetko mi je jako cringe karakter. Kontam ja da je on dijete od 9 godina, ali me vrlo smara. Tako da C tier za njega. Minghua, kao što sam rekla, obožavam Crveni lotus, mislim da su trebali da imaju posebnu epizodu ili strip u kojem bismo saznali nešto više o njima, kao na primjer zašto ona nema ruke, da li se rodila tako ili ih je izgubila, voljela bi da to saznamo. U svakom slučaju sviđa mi se njen personality, totalno je luda, sviđa mi se odnos sa Gazanom, to mi je isto cool. I imate neke chill momente, iako je vrlo crazy likuša. Sljedeća je Naga, gledajte sad, vi razumijete kakav je moj odnos sa životinjama u Avataru, jednostavno to su savršenstva. Sada, ja ne mogu da pravim novi tier za Nagu zato što mi nije baš kao Appa. Appa je apsolutni S plus od lika. Isto kao i Momo, Momo isto imao te neke momente, najviše s Appom, u kojima mi je pokazao da je on S+. Ali Naga jednostavno nije imala priliku da se iskaže, te ne mogu da je stavim u S+ tier i zato nažalost mora u S, ali Naga je legenda, mislim da se svi slažete sa tim, bolje bi vam bilo, mislim. Sljedeći lik je Opal, jesam vam ikad pričala kako ne volim Opal? Jedan od najiritantnijih likova iz ovog crtanog, apsolutno. Šta ja ne volim kod Opal? Njenu dvoličnost. Izluđuje me koliko je likuša fake i koliko se folira. U knjizi 3 teško je bilo povjerovati da postoji toliko dobar lik kao što je Opal. Tolika dobrica, duša, ne bi ni mrava zgazila, brine se o svojoj porodici. Jednostavno za ne povjerovati. Ali onda se dešava knjiga 4, gdje mi malo bolje upoznajemo Opal. Sada, ja ne želim previše da se fokusiram na njen odnos sa Kuvirom, zato što znam da će me ljudi napasti iz razloga što misle da ja samo branim Kuviru jer mi je omiljeni lik. Zato ćemo se posvetiti njenom odnosu sa Bolinom, tačnije tim nekim njenim postupcima prema tom liku. Bolin nije znao šta Kuvira namjerava, jednostavno je htio da pomogne kraljevstvu zemlje i to su činjenice. Vratio se u grad Republiku kada je shvatio svoju grešku, upozorio sve na Kuvirino oružje, a Opal ga je sačekala kao da je ratni zločinac, kao da ju je pobio svu porodicu, kao da je on kriv za sve što je Kuvira uradila. Jednostavno, ponijela se kao smeće prema njemu. Ja kontam, njoj porodica u tom trenutku bila zarobljena, ali njen pristup toj čitavoj situaciji sa Bolinom bio je jako iritantan i jednostavno u tom trenutku počela sam da je doživljavam kao neku jednostavnu mean girl, neko razmaženo derište, što saznajemo kasnije i da jeste. Strip Ruins of the Empire, prvi strip, prvi dio te trilogije, mi saznajemo kako je Opal pričala Bolinu, kako je ona uvijek htjela da ona i Kuvira budu prijateljice, da
budu kao sestre. Nešto na taj fazon više sam i zaboravila. U trećem dijelu stripa imamo flashback, mali dio backstorija, u kojem Opal ni manje ni više nego dođe Kuviri i kaže joj ona je samo jedan pas kojeg ni rođeni roditelji nijesu htjeli. Nervira me dvoličnost kod ovog lika. Okej, ne voliš Kuviru, zaslužila je to nekim dijelom, ali to foliranje da si ti uvijek htjela da budete bliske, a u stvari si je zvala paščetom koje niko nije htio, mene nervira i kod mene nikada neće proći. Zbog toga Opal D, zato što je najfake karakter u Avataru. Posle njene majke, da se mi razumijemo. Iako Opal volim manje nego Su mi i dalje više fake lik. A i pokupila je tu drama crtu od Su, sigurno. Meni je žao ako vi volite ovog lika, nemojte molim da se uvrijedite, ja znam da sam je sad malo više izvrijeđala, jednostavno ja nju ne volim, ne vidim neke njene nevjerovatne osobine koje bi je stavile na neku bolju poziciju i izuzetno je fake i dvoličan lik, tako da ja ne mogu da je stavim na bolju poziciju od D. Ako je volite, stvarno mi je žao, ali sjetite se da je ovo jednim dijelom subjektivna lista i u ocjeni Opalinog lika to je i najviše presudilo u kojem će se tiru naći. Da zanemarimo moju objektivnost, vjerovatno bi bila C tier karakter, ali ovako D tier joj ne gine. Ne želim puno da se zadržavam na Pli, objasnila sam sve vezano za Crveni lotus, obožavam ih, sviđaju mi se kao grupa i sviđa mi se vrlo njen odnos sa Zahirom. Njihova veza je vjerovatno moja omiljena u čitavoj legendi o Kori i to mi ih oboje podiže kao likove. Pabu, jedina životinja u Avataru za koju me apsolutno nije briga, tako da ne znam šta da radim s ovim likom. Ajmo ovako, pošto ja apsolutno nemam nikakva osjećanja za Pabua, to ćemo riješiti jednostavno ovim tierom. Rezervisan je za likove za koje me boli uvo i tu ćemo da stavimo Pabua. Tu ćemo da spuštimo i Hiroshi jer mi je glupo da bude s ovim likovima jer njih istinski ne volim i istinski nemaju ni jednu karakteristiku zbog koje bi ih stavila na bolju poziciju, dok me za Hiroshija blago rečeno boli uvo. Postojao, ne postojao, sve mi je jedno. Sljedeće je Pema, nju ćemo da stavimo u C tier. Sada ona nije neki specijalan lik, ali kao sporedni lik sasvim okej i pristojan karakter, zaista. Nije borac, nije neki teški bedes, ali sviđa mi se ta njena majčinska uloga u čitavom serijalu. Zbog toga mislim da je malo iznad D tiera. Rava, da li ja nju sad treba da posmatram kao avatare, jer je ona dio svakog avatara, ili samo kao duha? Nemam pojma. Stavit ćemo je ovdje, najpoštenije mi je, a iskreno me nije briga za nju. Rajko, obožavam kako je ovaj tier rezervisan za svjetske vođe koje tako dobro predstavljaju kakvi ološi mogu da se nađu na vlasti. Rajko je preiritantan kao karakter, vrlo diskutabilan kao svjetski vođa. Njegove neke odluke jako su upitne i jako kritične. Njegov odnos sa Korom vrlo je iritantan i ne sviđa mi se taj stav. Ti si avatar, valjaš mi, zadržat ću te. Ti si avatar, pojavi se vladar vazduhom, protjerat ću te. Na kraju opet ću da te zovnem jer bez tebe ne mogu. Ta njegova licemjernost mi se ne sviđa i jednostavno kao karakter nema ni jednu osobinu koju možete da volite. To je najveći problem kod većine svjetskih vođa iz legende o Kori. Jednostavno ne postoji razlog da ih vi gotivite jer su u većini slučajeva jednostavna korumpirana govna. Zbog toga on ide u D tier. A i njegova čitava uloga u stripu Turf Wars mi se gadi i jednostavno neizmjerno mi je drago što ga je Julie pobjedila na tim izborima. Ja se nadam da ćemo mi u narednom periodu saznati šta se sve izdešavalo sa Sokom u legendi o Kori, jer će mene ljudi koji postavljaju ta pitanja definitivno ubiti.
moja beba. Svi znate moje osjećanje prema ovom karakteru. Kad malo razmislim o njoj, nekako mi je čak i žao da je stavim u D tier. Čak i žao, možda bih je stavila na neku bolju poziciju. Ali njena dvoličnost i ta drama koja je prati, ne mogu zbog toga da je stavim na bolju poziciju, ne mogu, ljudi, žao mi je, ne mogu. Jednostavno, predvoličan lik, previše fake, konstantno drami, iako za tim apsolutno nema potrebe, nikada se ne izvinjava, ne ispašta za svoje greške i na kraju svaljuje krivicu na druge. A onda mi dođe u prvom dijelu stripa Ruins of the Empire i kaže Kuviri snosi posljedice za svoje greške, preuzmi odgovornost ili nešto na tu foru prvog dijela se malo slabije sjećam. Svako može to da kaže izuzev ovog lika. Karakter koji nikad nije preuzeo odgovornost, karakter koji nije uradio ništa za kraljevstvo zemlje kada je bila najpotrebnija i jednostavno zbog svega toga ja ne mogu da je stavim na bolju poziciju D tijera. Moja uvjerenja mi ne dozvoljavaju da to uradim i nadam se da mi nećete zamjeriti. Ponavljam, ako volite ovog lika, izvinite, ali ja jednostavno ne mogu da pređem preko sebe i stavim je na bolju poziciju, jer likovi kao što je ona su mi ona najodvratnija grupa likova. Oni nikad ni za šta nisu krivi, krivica pada na drugog, ali na kraju, čak iako su jako često ogromna govna, ovi likovi dobiju sve što su tražili od života. Ima čitav grad, porodicu, sve što hoće, a ipak je bila smeće čitavog života. Ne mogu da se pomirim s te činjenicama, žao mi je. Možda i greška staviti u D tier ako gledamo sa strane kakav je lik. Mada ja ne mogu protiv sebe. Razmislit ću da je podignem na neko bolje mjesto, ali trenutno mi srce govori stavi u D tier. Sljedeći Tarlok, ne znam što da vam kažem o ovom liku. Vrlo mi je, kako da vam to kažem, nije mi gotivan ni najmanje. Vrlo, ne mogu reći iritantan lik jer nije to. Nešto mi smeta kod njega, ali ne znam šta, ne mogu da definišem. Stavit ćemo ga u B tier jer je kao negativac bio vrlo interesantan, a i možda bi bilo zanimljivo da je na kraju i ostao živ pa da vidimo neki njegov razvoj kroz priču. Naravno imamo i njegov backstory koji je vrlo zanimljiv, cijela ta priča oko njega, borba protiv Amona i sam njegov završetak navode me da ga stavim u ovaj tier. Nije sad bio neki masterpiece ni od lika, ni od negativca, ali sasvim ok karakter za B tier. Pa kad vidim kakve sam likove u B tier stavila, možda je Tarlok čak i za bolju poziciju. Ali hajde, vidit ćemo šta će da se desi do kraja videa. Tenzin, apsolutni A tier. Šta ja volim kod ovog lika? Kao što sam već rekla, njegov Kain i Bumijev odnos vrlo mi je interesantan. No mimo toga, mnogo mi se sviđa, tačnije ne da mi se sviđa, nego mi je interesantno. Konstantno brkam ova dva pojma. Znači, interesantno mi je kako i on uvijek pokušavao da bude kao Aang. Uvijek je pokušavao da bude kopije svog oca u smislu da je htio da bude taj duhovni vođa, smireni monah koji će znati kako da vodi svoj narod. Ali najbolji dio dolazi u trenutku kad vi shvatite da je Tenzin ništa od toga. Njegova konekcija sa duhovima je stravično loša, šta više nema je. Vrlo je ljut kao lik, izgleda smireno, ali jako lako ga je iznervirati, naljutiti ili bilo šta drugo. Često umije da bude naporan u smislu da Kori brani različite stvari, iako on misli da je to za njeno dobro, često je samo overprotective. To mi je mnogo interesantno kod Tenzina i jako mi se sviđa što, iako je jedini vladar vazduhom pored Anga u toj porodici, on je nekako najmanje sličan Angu, što se dalo vidjeti u 3. sezoni gdje vidimo da Bumi zapravo ima neke kvalitete koje je Ang imao. To je najinteresantnije kod Tenzina i zbog toga ću ga staviti u A tier. Tonrak, a ne znam što da vam kažem o ovom liku, meni je jako gotivan, ali ne možemo da kažemo da je imao neki veliki screen time ili neki veliki utjecaj na kompletan tok radnje, jer nije. Mislim, imao je, Kora je njegova ćerka i znate kuda ova priča vodi, ali opet,
kao jedan lik, on nije toliko uticao. Stavit ću ga u B tier čisto da ne griješim dušu, jer se knjige 2 dosta slabo sjećam. On je u toj knjizi imao veću ulogu, jer je priča bila vezana za južni i sjeverni pol, tačnije južno i sjeverno pleme vode, taj građanski rat i šta sve ne. Mimo toga imao je backstory koji ja zaista nisam očekivala i koji me je pozitivno iznenadio, te hajde iz tog razloga da ga stavimo u B tier. Mnogo mi je drago što je Toph imala toliki screen time i toliki uticaj u Legendi o Korri. To nije sad bila neka ogromna količina, ali ona je od svih starih likova imala najveći screen time u Legendi o Korri. Sviđa mi se ta neka određena uloga u knjizi 4, a i u stripu Ruins of the Empire. Tako da, drago mi je što smo vidjeli više od Toph. Unalak. Ovog lika mrzim, jer nemam razloga da ga volim. Pokazuje sve loše ljudske osobine. Ali opet je najgori negativac u Legendi o Korri. To je nekako za mene neosporivo. Razmišljam malo o njemu kao liku i iskreno jedan dobar dio te druge sezone se sjećam da je on bio odličan manipulator. Tačnije, on je sve likove, mimo Tonraka, on je sve uspio da ih izmanipuliše i predstavi sebe kao dobrog lika sa dobrim namjerama. Također, ta cijela priča sa duhovima bila je okej. U smislu to njegovo vladanje, konekcije sa duhovima i sposobnost da duha tame vrati u normalnog duha bila je vrlo interesantna i jako bitna za Korru. Mimo svega toga, on je negativac koji je definitivno najviše uticao na tok radnje. Otvaranje portala i spajanje duhovnog i fizičkog svijeta, harmoničko poravnanje koje je vratilo vladare vazduhom, nestanak prošlih Korrinih života, sve je to Unalakovo djelo. Te zbog tog uticaja na priču moram da ga stavim u B tier. Kao lik je smeće kad malo razmislite, ne baš toliko smeće, ali jedan od onih očajnih ljudi i očajnih svjetskih vođa, ali jednostavno toliki uticaj na priču da jednostavno moram da ga stavim u B tier. Vatu, još jedan karakter za kojeg me nije briga. Ta priča oko Ravi i Vatua je zanimljiva, oko Avatara, Vana i sve to, ali nemam razlog da volim ili ne volim onog lika, koga je briga. Varik ide u B, C. Ajde B, već sam se ljudima dovoljno zamjerila s ovom tier listom jer sam likove baš raspoređivala genijalno. U suštini, šta je fora kod Varika? Nekad mi je bio zaista drag lik. Ne mogu reći da ga sada nešto pretjerano ne volim, ali nalazim problem kod njega kao lika. Tačnije, spada u tu grupu likova koje ne mogu da svarim. Znate, u onu grupu u kojoj su Su Yin i Prince Wu. Lik koji je toliko zla učinio. Svi se sjećamo u knjizi 2 da je upravo on bio jedan od posrednika tog građanskog rata u cilju da prodaje svoje oružje. Svi znamo da je bio smeće prema Juliji i svi znamo da nikad nije odgovarao ni za šta. Na kraju, on se vjenča, ima srećan život. Koga boli uvo za sva sranja koja je u životu napravio? Jednostavno, ti likovi koji na kraju dobiju sve, iako su i nisu nimalo ispaštali za greške koje su napravili u prošlosti, su mi najiritantniji likovi. I oni su uglavnom i razlog zašto volim likove koji su napravili sranje i žele da se iskupe. Ne mogu da svarim takve likove, vrlo su iritantni, ali Varika sam stavila u B jer je kao pojava dosta interesantan i iritantan u određenim slučajevima, posebno onima sa Juliji, ali ajde. Kao comic relief lik jedan od boljih. Sada, ja više volim Bumija i Kaju, ali i Varik je sasvim zadovoljavajući kao comic relief lik. Ludi je genije i ima neke fora osobine zbog kojih ga ljudi vole. Ali kao osoba Varik je samo još jedan šljam, da se mi ne lažemo.
Sljedeći lik, Avatar One, jedno prijatno iznenađenje, ne mislim samo na njega kao lika, već i na čitavu tu priču o prvom Avataru. Zaslužuje da se nađe u B tieru, apsolutno, možda i više nego pola ovih likova, ali ajde. U suštini, šta mi se sviđa kod Vana, pored njegovog neizmjerno simpatičnog personalitija? Sviđa mi se činjenica da je on prihvatio da je napravio sranje i odlučio je da živi s tim i to popravi na najbolji mogući način. Te se borio protiv zla do kraja svog života i započeo taj ciklus Avatara. Stižemo do vjerovatno već vama omiljenog negativca iz Legende o Korri, Zahira, jednog od najboljih likova i vjerovatno najboljeg negativca iz ovog Avatar serijala. O njemu sam rekla svašta nešto u onoj analizi, ali zašto ne ponoviti? Imam običaj da to radim. U suštini, Zahir je zanimljiv u svakom aspektu. Njegovo vladanje vazduhom, element slobode, apsolutno nešto što ga je dosta uzdiglo kao negativca. Odnos sa članovima Crvenog lotusa, uloga u Korrinom razvoju, činjenica da je ubio onu kučku i da je njegov cilj zaista bio dobar u smislu da je htio da ljudima da slobodu. Tačnije, vjerovao je da ta sloboda haos, ali neću da ulazim u anarhiju kao pojem. Vrlo interesantan lik, vrlo interesantni monolozi i dijalozi koje je vodio i mislim da ne moram dodatno da objašnjavam zašto je u S tieru. Sljedeći lik, Zhu Li, B tier, jer kad sam već sve ove likove stavila tu, zašto ne bih i Zhu Li? Mimo toga, Zhu Li se pokazala kao puno bolji lik nego što se činilo na početku. U knjizi 2, kada se prvi put pojavila, ona je bila Varikov potrčko, asistent kojeg je on tretirao kao najobičnije smeće. U knjizi 3 isti proces se ponavlja. U knjizi 4 dobijamo potpuno novu, na neki način badass Zhu Li, koja, iako želi da ostane uz Varika, pokazuje mu da ne želi da se on ophodi prema njoj kao prema kanti za smeće ili kao prema robu. Vrlo me iznenadila, posebno u scenama sa Kuvirom, a o stripu Turf Wars, da ni ne pričam, zaista se tu pokazala i svaka čast Zhu Li. Ovu listu završavamo opet sa Zukom, mislim da smo i prethodno završili s njim, nije ni bitno. U svakom slučaju moram da kažem da me je poprilično iznenadila činjenica da je uopšte živ. Zaista nisam očekivala jer je on najstariji od ovih likova, ne računajući Iroha naravno i ne računajući činjenicu Danks gdje zapravo ima preko 100 godina, no nije ni bitno. Drago mi je što se pojavio. Gledam ovu listu i razmišljam koliko stvari ovdje nema smisla. Bila sam previše subjektivna dok sam pravila ovo, pa hajde malo to da promijenimo. Realno, koliko god da volim Bumi, on je više C lik, isto važi i za Kaju. Iroh jednostavno nije imao dovoljno veliki screen time. Kog još lika možemo da maknemo? Tonrak je cool, ali ne znam, više je za C nego za B. Ovi gore likovi učinili su više, imali su veći screen time ili imaju neke bolje osobine od Tonraka. Zbog toga moram da ga spustim ovdje. Da li sam bila previše oštra prema Su i Opal? Vjerovatno jesam, te hajde da ih malo realnije ocijenimo. Znači, ja sad idem preko svih svojih uvjerenja da bi ova dva lika ocijenila malo objektivnije. U mom srcu oba lika su apsolutni D tier karakteri i ne vidim zašto ih neki ljudi toliko vole, ali opet subjektivni doživljaj. Opal je za mene objektivno gledano C lik, nema nikakve zanimljive osobine koje bi učinile nekim wow likom koji bi išao na bolju poziciju, a nije imala ni neki naročit uticaj na priču. Jedino zanimljivo u vezi nje bila je operacija Beifong u kojoj nismo vidjeli ni 2 minuta. Što se Su tiče, kao lik je bolja od D, da se mi ne lažemo, bolja je od D. To što je ja doživljavam kao D lika je već moj problem.
Da li je staviti u C ili čak B? Stavit ću ju u B, zato što ako gledamo kao karaktera, kao neko koji je uticao na priču, ko se pojavljivao, apsolutno iznad svih ovih likova. Ali želim da znate da je ona u mom srcu apsolutno D tier. I evo, sad ova lista već izgleda malo bolje i nije toliko kontraverzna, ali svejedno, moja je, ne možete mi ništa. U svakom slučaju to je to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste podržite ga i do sljedećeg, pozdrav!